Si eshimigwa nekiza y'omwana abo ko omwana nugwenda itaka nyabushozi yinitaka omwana nugwenda amasha ente zitura nyabushozi. Banyuma yo kurehuru ya mukuru w'ihanga yo kwinga omwani abahinja mugombora ya Kenshunga omuri Kiruhura nabashaba government kurweka abahereze ebyoma byo kubayamba kufuhirira emisiri yabo abo kuba omushana gubateganisa irrigation ninga water fed irrigation okureka amizi agakureto agakutewe enzura ngati umwana gwena amizi gukusitira mbwena aho ntukushabira government ekikwinta kikwasire n'amizi tumonye yabusozi ntutera omunongo mushana nyabura wa government tuyambe turebera hakintu kikwatine naki ekikwatine n'amizi echallenges ezitukusangira omwani obwire bw'omusana nambwe nitera umuranga nka government iki yakutuletera irrigation scheme okufuhirira omwani ogu obwire bw'omusana bakatuletera amaizi tukarebuka ngo neitwe buri omwe yafuhirira omwani ogu gwatunga varied tutungira amaizi tukahinga omwani tuguma ntusharura nora omwani ogu kugutunga amaizi noguma nosharura omwaka agundi season tekwamu na then kabiri tukabe twetenga government tuyamba amabazi akuba katare karamwe embazi etashikire ugaho guro mbazi ojo fuhirira ekirisa konko bure cyuwihana Nubukirabe kiri kityo Adrian Tumwebaze urusabu county chief wa Kenshunga yashoborera ngo abantu bingi nibarebera umukurisa okukiro kuhinga abantu bingi batuyemba kireba ngo kitakugasha munonga barebo okutunga okurisa konka ngo bemagenda mbafo munonga obuhingi bakugenda ho pora pora konka hiyo kugambira obuhingi buri no kugenda kuraba akurisa nobera bene bigenda hamwe konka abantu abahingi ninda bari mbirukanga bazarevendisha umuringo ngugumwe abashomesibwe aho kuba kubasa kwetantara endwara z'omwani kubanza noza kurebuka ngo umwana ugwawe tubagwikiriza kuza mu mwata nekintu kikubasa kubiko bukoko kikabuhereza oburaro na nebyo kurya azaruka kunda bukateganisa umwana ugwawe echa kandi noza kureba ngo umwana ugwawe atristi burukora abahena ku 14 ningashwaremerwe burukwezi norabye mwombazi go bukoko ugarukora bya mu kijumusa cyo nkiza kuyamba bukoko bwaragamo bashanga umwana ugwinoro hango kandi ugwinoboremeza burukwemarira Oriyo munyeshengero wa Nyabushozi honare Wilson Kajwenge yashoborera ngo Kiruhura n'abahingi b'umwana bingi kandi abahingi sabayo ni bake abahingi ni bingi bona bija baba baroho so abo nabo nubakoze subwa koro kubeta hati kinorebe iki n'ikigombe cy'abahingi so nikiborobera okukora n'ikigombe cy'abetereine omwanya gwo kugenda ha muntu so nicyo ndikugerera irakariya hamwe nirakaruru kuyamba no rukutungura ikitreka ogu yayongera yagira mu government yahereze kuretaho irrigation scheme ahari burumuruka kandi egi neza kwebwa buri muhingi kugira ngo abahingi abandi bashomereho so government ya NRM erechere program ya micro scale irrigation baronda mu abahingi omuburi burumuruka ngo abantu bashomereho konke kigenderwa no kugira ngo buri yomwe wena ahikwa amezi ecyetengo cyanje okorekwa kwanje omuri Nyabushozi nukuha ombikwatirine no kuhinga hamwe no kurisa kiziba cyarwa bigemano cyetorerwa abahingi n'abarisa kwakubere haroho oku amiza go gakupikwa kuruga omurura bigemano ukagato mu kabungo ka mwaka buri murisa wena kihireho pipe atomusurugwe ashukera Ndi Job Kato abwa Sky TV ya Genshonga muri Kiruhura.